Kidamtangarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningji Karbi Anglong di Mahasawla pen Bodolen atum aphan tangka POA lo. Amethang si tangka chari'i nangpo mate medu hai hui chirungsi Council chari'i nangpo puke chok chipusi ASDC chunbang Jotson bepen perangkia mayalong jaipon. Chief Minister Lapuson kiningji ke chokchi. Ate kidamtangarni anta Assam atumle Inglonga district aphan tangka nangki pikali. Inglonga district aphan ke India ratpang ripensi Inglonga district aphan tangka nang pibomchot. Ilitum Inglonga district aphan ke panonga tangka nang kilo state along paludun chok ajoinesi alang litum isi akrong chot puta ASDC chunbang Jotson bepen jongpon. Nang long liep puta long lo 1913 son sita la solong le ken nang ta non tribal halata non tribal ke nam ye pangta la kep aron chok chi. Nasis sitimon sivian bangta longle chi yorji pulo non tribal pan halata jor longle delo na pen la so non tribal to non tribal bangta longle chi yorji puta long delo dak ki puta la son helu dak la so puta long ki puta la son helu la so posigi court lo hala supreme court tumta high court tumta la so ang deng long sin court lo asit council keram dali council ka hai dakali ka ron si ka hai lo Karbiang lo aron si ka hai lo Karbiang lo ain si long le puthak ke hai lo nasi muke cheng si tani lipulo aron pen Karbiang lo council of han ke bab khasi jancha hills miju atuma phan bang ke aron ateng pen long le puthak eviction po long le ke chari'i po puthak bang ke aja kong pipemi transfer long Inglonga district upon Article 271 pen tangka nang lolo. Lason si Article 2442 pen Inglonga so district ke chari'i aron hai huita dolo. Inglonga so tum kadure pu alam chinisi grant in aid atangka mate kachitu nang nipin atangka nang pilo. Inglonga so pen kachipachor Inglonga so kalidet akhaya tum hala Inglonga so akhai arlo so men 6 schedule a district arlo longle namare puthak ASDC atum pen ki kroi kre pusi lamthe chipaklang pon athe Inglonga so akhai arlo so pusita Inglonga so kalidera pin so pen chipachor det apike hala so arlo so ta Inglonga so kaliderlo la sialangli Inglonga so tum kilonga jakong kilong jiaron avitanglo la so putha council ben executive committee amayelong kachiparai tanglo seta state government approval NNA lapen notification PPP alam ke klardak chini dun dilang puta pherangkia mayelong ASDC chunbang Jotson be jaipon a reference one olo ha British privy council ta hola son ta hen ta pua a reference one olo sita last judgment ki pi ke la so kitab along a rules ateng se Indian Supreme Court adjustment ki pi upilo adjustment pi bang ke non tribal aphan nang tum longli jor longli but tribe non tribal to non tribal ta jor longli ake sini do hada asila so ake bang popularly muni tum chini bang ke Sitimon Sevian versus United Khasi and Jente Hills case longli transfer case ma dagli tum kar biang long ke thegare tum bang ke lang pe melo ne lang ta buji jedelo ne ke pilu ne alam theban athe code tum ke one page dui page pele pe tangdet kali piding pik page cap pacing ko to page pokep to pu bad bisar add office ha last ke adjustment tipo son pe nak lasi ke lang ta buji jedelo ne mate lang pe me delo ne mate thek pe me ta mane kethan parlin jinam lo ne hala ba chin dalu pherangkia mayalong ASDC youth front mai phu Premson be pen ki chenglo kaprek songja po atum pherangkia mayalong chitong dun news report Karbinglong live